Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Sad ću vam pokazati nešto što se dogodilo. Znači, ovo fakat nije normalno. Sad ću vam pokazati Shelly, neprijatelj što je napravila. Znači, fakat tu treba nerfat, to nije normalno. Znači, taj damage još, znači nije imala još niti jedan ovaj stack od ove kutije, znači šta tu sad svi uzimamo inače. Zato što ta kutija daje 500 helta, taj zeleni dijamant i ne znam, 100 damage, negdje 150, nemam pojma. I svaki stack više toga, više svega. Uglavnom, sad ćemo mi nju naći. Evo je ova tu Bibi. Se zove heroj, znači Shelly, to je Shelly, ali se Bibi zove. Uglavnom, znači, on ima najviše stakova, ovaj Primo. I znači, logično da će on tu sad sve izudarat. Evo, kao što vidite, ne možemo ništa. I pazite sad ovog tu heroja, znači, ja ne mogu vjerovati. Evo, ja se tu skrivam jer sam slab. Evo, sad on tu nas traži. Znači, sad ćete vidjeti. Znači, evo nema ni jedan stack. On ima 13 stakova, znači on bi nju trebao pojesti dok trepneš. Evo, tu sam sad ja. Nemam izbora nego se pokazat. I malo pobjeći. Evo, mene tu hvata cijelo vrijeme, daj dosadan si. Evo, dolazi ova Shelly. Znači, nema butra ni jedan stack. Evo, gledajte sad ovo, ja ću kao na nju skočit, ali uzalud. Evo, ubila me od 2 udarca, gledaj sad ovo. Znači, nije imala ništa takova, ovo je imao koliko, 12-13. Pojela ga, znači nju treba nerfat, fakat prejaka je. Ništa, hvala na gledanju, vidimo se, pozdrav.